uMoya oyingcwele. Ngoba sonke njengoba sisindiswa nje into esisizileyo sangakwazi ukunqula abafundisi esifikele kubo thina nento esenze abafundisi bangabizokosi phezu kwempilo yethu uJesu abe yinkosi sikhululwe nguMoya oyingcwele. Sikhululwe nguMoya oyingcwele. Abantu abafundiswe without the Holy Spirit bafundiswe umfundisi uyahlonitshwa baze babamba ukuthi umfundisi uyahlonitshwa ngoba bebefundiswa without the Holy Spirit bayi-interpreta into efundiswe ebandleni ukuthi umfundisi kumele ahlonitshwe bayithatha ngokwasenyameni. Na into ekhulunywa ngumfundisi ingathi seyisuka kusomandla kanti uma abantu bebhaptizwa ngamandla kaMoya oyingcwele bayakhula izinto ekabezifundiswa bekuMoya oyingcwele. That is why iBhayibheli lisithi abantu uma bebhaptizwa babhaptizwa egameni loyise egameni lonyana egameni likaMoya oyingcwele. Ithi iBhayibheli uma sebebhaptizwa egameni likaMoya oyingcwele sebengaqala bafundiswe ngoba zonke izinto ezifundiswe emntwini ongenaMoya oyingcwele uzithatha gwenxa akazithathi ngendlela iBhayibheli esifuna ngayo ngoba abantu angeke bamuve uNkulunkulu ngaphandle komoya wakhe. uMoya oyingcwele he is our tonic. Ngumuntu otonic izinto zikaSimakade angeke ukwazi ukuya phambili nokusindiswa without the Holy Spirit. That is why emhlabeni sinamakholwa asindisiwe kodwa sinabantu abacorrupt. Yingakho emhlabeni indawo ezininzi esindiswayo kodwa abantu bayonakala because abantu ngeke bakhiphe abantu ki-corruption. It is the Holy Spirit akwaziyo ukukhupha i-corruption. Oh yes, Jesus. Yes, Lord. Moya oyingcwele. Moya oyingcwele wenza abantu baphile ukuthanda kwaThixo. Oh yes. Timothy chapter 2 verse 2, chapter 1 verse number 6 and 7. Khawuleza. Uma efikile yena uMoya oyingcwele uthi uJesu uma ndifiki ngizawucela uyayicawa insindiso xa uMoya oyingcwele ngekho uyazi ngomlomo yakwehlula. Yes. Ngeke uye phambili xa uMoya oyingcwele ngekho. Mntakajaha usonte umnandelwe lisonto. Hayi kuNkulunkulu. Hayi kuNkulunkulu. Hayi kuNkulunkulu. I'm talking about the Holy Spirit. Jesus. And uMoya oyingcwele unezinto azifihle kuye. Azifihle kuye. Na uma sisindiswa sathola uJesu sakhonziswa ngamadoda ayesesaba uNkulunkulu aphuma amanye abuye ezimayini namaxhego amadoda ayengafundanga egcwaliswe nguMoya oyingcwele. Laba bagcwaliswe nguMoya oyingcwele basikhonzisa uJesu zange basinike bona. Namhlanje abantu banehlisa bona umfundisi akhe ukuthi ningabantwana bakhe anikafiki ukuthi iqinise ngabantwana bakamfundisi. Ona akuone ube lusana ube ngaphansi nakumntana wakhe because nigcinwe ngabo. Oh siza Jesu. Baningi abantu abayisokweni bese sicaweni besithi ngemilomo basindisiwe kodwa babheke esokweni. Oh siza Jesu. Sawuvula amehlo abantu abafuna ukuvuleka amehlo. Abantu bahambe babheke emangcwabeni bemfamile kodwa siyiphethe phezu kweninyaniso niyeke niyithanda. Without the Holy Spirit ngeke umazi uNkulunkulu. Kunjalo. That is why emasontweni ngeke kushinyayelwe ngoMoya oyingcwele. Kuyashinyayelwa ngezipho negift ne-blessing only kuzawanjwa kwizinto ezingafiki kuMoya oyingcwele. In the Holy Spirit bawudlamini ukuvula amehlo.
uma umuntu efuna ukukukhohlisa kufuneka angathethi ngomngcwele. Into abantu bangathethi ngomngcwele kukho information efuneka uyazi ongeke uyaziswe nguye uzoyaziswa ngomngcwele. But the Holy Spirit ekhila efika kuwe umfundisa uphinde umthandazele. Yeah. Awugqobi phambi komfundisi. Akathethiswa ngathi uthetha usimakade. Oh yes, oh yes. Thank you, Jesus. Yabona indawo ezininzi endisiyamileyo. Abefundisa abaninzi. Abafuna undibona. Uba bekuya ngokwabo ngeke bakudala abantu. Enkosi. Bacaphukela inyaniso. Yeah. Into nakhe umuntu ongakhupha bulale mina before time. Sivula amehlo emfama. Because abantu bathatha into ephilile bayenza into yokudla. Bathatha into ephilile. Nina nezizigqila zabantu abalahlekwa nguThixo. Baphila ngeBhayibhile kodwa bamfuna uThixo. Nezisibotshwa ningabantu okondla abantu abalahleka nguThixo bangenandaba lemiphefumulo yethu. Kodwa sawuphethe inyaniso kaThixo nihambe niyengcwabeni inyaniso niyazi nifike phambi koThixo nithi sayifa. Without the Holy Spirit ngaphandle koMoya uyamncama uThixo mamutshiya ngenxa yomuntu. Uncama uThixo sawumveka kuhle umncama. Moya uyakuxobula. Moya wasixobula efamily zethu sizithanda. Kwabonakala ifamily yami ithanda amasiko ithanda into ezithile. Ngakhetha phakathi kwefamily yami noNkulunkulu. It was not easy kwakunzima. But sasizwa nguMoya ukuthi sikhohlwe ngabantu besizalo salandela uNkulunkulu. Akekho umuntu angathi manifike esontweni ngase abakuthi ndibathanda ngizawulawulwa ngumuntu endithobana naye esithubeni esilandwe sobabili ngalahla amawethu mina ngenxa kaNkulunkulu. Na uMoya oyingcwele uyakuxobula. Axobule. Akukwazi uhamba nevangeli uMoya engafikanga. Ingakho sinamakholwa angakholwa uNkulunkulu akholwa abantu. Ingakho sinamasindiswa ahlala ngento ebalulekileyo. Moya uma efikile wakama-costas angangoma-costas esonto ama-costas endlukaphinde wakama-costas okuthandazela abantu hayi ama-costas etawa ngoba uMoya ngamakho umuntu azafela endleleni wakumuntu we-kingdom. Yes. Ningabe ngamadoda ecawa libe ngamadoda kaThixo. Ogula mbela msindisi ukuphuka nasonga umhlaba usadlala isono. Oh Jesus. Uhlala umfundisi wakhe yasongwa icawe iphelelwe namandla. Oh Jesus. Indoda mayiphuthunwe. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Sifuna abantu abangasibantu becawa
sokhangela abantu man abazawudabwa livangeli sokhangela abantu man abangabuyisela ivangeli endaweni yabo sokhangela abantu man abazawuphuma ebantwini bazingenzo wakho usantala bakho libalibakasi haleluya Jesus hlale esontweni ubambezela ikawe yakho. Your days are numbered. Uma sibone sifo, sibone corona, bendema abantu bazawuvuka ebantandeni baze kwenzekana emhlabeni. Uyabuya ngabonwayo kodwa umoya womthole nomoya kaSathana ulalisa abantu abangcwabeni. Wake up! Wake up! Jesus is coming! He is coming! Jesus! You need the Holy Spirit! You need the Holy Spirit! Jesus! You need the Holy Spirit! You need the Holy Spirit! Jesus! Oh, hallelujah! If you don't get it today, I don't care about your money. Oh, Jesus! I don't care about your money. Yes! But you gotta get this in the soul. Your fellow went there. Your fellow cookies to be settled. Your fellow place in food is water. Your place on in your Christ. Jesus! Oh, place on in your Christ. Jesus! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! Jesus! Hambanana uhlala phansi uyokamfata umfundisi wakho wenza yonke into oyithandayo wenzela inyama yakho umzimba wakho ufike nisi ungafikanga kulo. The Holy Spirit udinga umoya osefuna ingqondo yakho ngoba noma umuntu efundile ingqondo yabantu abamadimoni ulungile bandihambe kuthi uJesu ulungile ndihambe ngoba kanti ngahambanga nizokwazi into basinto abantu abangena moyingcwele. Tell iqiniso uzawufaka umthombo ungcwatywe kakuhle itawe kakuhle ikwazi noma ibingakwazi ikwazi izofika ufe kodwa uzafika wazi intoba ikhona indoda ekuyadlula ingafuni imali yakho ifuna inhliziyo. Oh, Jesus! Hallelujah! Oh, Jesus! Funa sithandaze funa niphuma apha nihambe niyotshela abefundisi benu nithi ushumayele ngenye indlela nihambe niyothetha nibaxelele baplane yonke indlela abangalisusa ngayo angiyindawo nihambe niyobatshela ngizokwakha batshele ngizokwakha nihambe niyobaxelele bandizokwakha abahlangane badibane ngami babe bohlangana ngizokwakha. Ngithunyelwe kulo mhlaba obolileyo ngithunyelwe kulo mhlaba ohlala isondo. Jesus! Ngabe nobatshela funa sithandaze baxelele befundisi benu uthi uzokwakha akayindawo ngithunyelwe kuni. Oh, Nkosi Jesus! Oh, hallelujah! Baxelele befundisi benu bathele banzakwakha bathele moyingcwele xa engakutholanga nakutholanga uzawufa ungafikanga eqinisweni. Uyasixobula asisuse ebantwini. Funda siyathandaza funa ukuthandaza nakho inye into engakunceda uyazi isalvation moyingcwele. Siyabonga amadoda asikhulisileyo asemathuneni asisiya noNkulunkulu. Jesus! Hallelujah! Siyabonga amadoda afa ethethe iqiniso phezu kwethanda lethu bathi tawe ngeke isize lutho athi bafana bami inye into enganinceda phuthuma nomoyingcwele. Asikho isikolo sesalvation kodwa umoyingcwele he is our teacher. Jesus!
salvation. Uyingcwele uyena umfundisi omkhulu. Hallelujah. Oh Jesus. Thank you Jesus. Funda le verse ifuna ukuthandaza. Timothy chapter 2 chapter 1 Timothy verse number 7. Thank you Lord. Ngiphe mbele kuwe moyo ngithembele kuwe. Lali kumfundisi wami hayi ma mfundisi wami ngalali kuyi mfundisi umuntu mfundisi ehluleke ukundoda ethenje ezulwini uma kusindisa intombazane awuthenjanga indawo yayo awuthenjanga umfundisi wami kodwa amazulu athenda umoyingcwele nathi nangunabane sindiswa bayingola sithebewe emasu nabane bahlale ngenandoda kodwa bayingola sithebewe nabekhetha lisindiswa nakumbula lesindiswa asithembanga indawo yakhe bayingola sithebewe nakusomabhizinesi asindiswa isonto lingayoyika le ndoda ngenxa yemali yayo bayingola sithebewe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Isikhathi usindiswa uphume ecaweni yasewisini umoyingcwele uThixo asezulwini wayengathembanga nelinye ihlelo. Ngiyakhumbula ukuthi masengisindiswa ngishumayela emvuselweni angizange ngiconnect umuntu necawe ngamconnecta noNkulunkulu ngoba ngangisazi ukuthi amasonto wonke ndiyakwazi ayefana corrupt kakhulu la athi asindisiwe abhekele la anabefundisa abathi thina sisindiswa kodwa akhohlakele kakhulu la yamasindiswa ngoba laba abasindisiweyo basebenza ebantwini. Yes. Laba basesontweni bangcono kakhulu ngoba isonto linabantu abakhulu abalawula isonto. Lo wesonto ongasindiswanga akaholi into ayithandayo, uhola into ayinikwa lisonto ngoba isonto liyamqhatha. Laba basindisiwe bathi babiziwe yonke inkonzo, imali yenkonzo bayenze yabo.
Kodwa leli sonto leli sithi alisindiswanga ligudi ngoba into yayo umuntu uma izawuthatha inkonzo azomlitha ibandla unamadoda kunepanel emqeshayo aqetshwe asayine contract la amasindiswa corrupt ngoba wona akhohlakele ngoba yonke imali yesuma ifuna kuwo. Yebo Jesus. Kodwa uma abantu bekholwa uJesu basindiswa baphathakiswa ngamandla kaMoya oyingcwele bayaphuma ekulawulweni ngabantu bakhonselwa lizulu. Jesus. Hallelujah. Enye yezizathu ngoba abantu bangafuni ukuzathenda imvuselelo zabasindiswa babaleka neqiniso ngoba abantu abawayo bayayibaleka inyaniso. Jesus. Oh Jesus. You need the Holy Spirit. Ngoba siphila kwimihla yolahlekiso, siphila kwinsuku zokugcina lapho iqiniso lingasekho khona, bonke bayasumayela nakuMoya oyingcwele. Yena yedwa bangakwehlukanisela. Hallelujah. Thank you Jesus. Yazi into engithanda kanzofa inye yodwa bakudlala uNkulunkulu wanika ivangeli different one factor futhi ndaba different noma bangakhuluma yini abefundisi benu bafike beme ngoba nithatha imali yenu. La befundisi benu ayikho into abangabameli bathethe kakubi ngoba imali ayithatha. Mina ningofakazi balokho. Oh yes. Ayilambanga. Jesus. Lamba. Oh Jesus. Jesus. Lamba. Oh Jesus. Mnandi ukushumayela ungalambanga. Kodwa kubi ukushumayela ulambile. Jesus. Mnandi ukushumayela iqiniso ungalambanga. Thank you Jesus. Baptizwa ngoMoya oyingcwele uzophila isalvation. Alizana. Anginankinga nakho kungcwaba. Mina nje mama uSeptember ubaluleke ngoba usaphila. Uma sokubhubhila kunandaba nawe ungcwatshwa ngubani. Kodwa manje ukuthola usaphila. Ngakunikeza iqiniso kaJesu. Waliva kakuhle usaphila. Noma sawufika ungathathwa ngomunye umuntu akungcwabe. Jesus. Angina umsebenzi wesithungo. Nomsebenzi wakho usaphila. Ngeke nikwenze into sokufika. Ngoba ngeke ukwazi ukuliva iqiniso ukuguquka. Oh Nkosi Jesu. Isonto lakho kubalulekile kuba likungcwabe. Anibambisane nesingcwabo. Kodwa niphuthuma abasaphilayo. Oh Jesus. Bangayethuneni besiya nento errong. Oh. Thunyelwe lo. That's the worst time that it could. Uyabona mase ubhubhi utshela abantwana bakho. Uthi icawe yami ezongcwaba icawe ethile. Bakufihle sawubhubhile. Noma ningangabikho mina nginayo iproblem. Ngikuthola usaphila. Angeke ndifike zone ndibalele kuthiwa ngenxa yokubangcwabe kakhulu nasi isithaba sokubangcwaba sikho. I'm not interested ngawe Sophie. Ndinomdla kuwe xa usaphila. uNkulunkulu kanamdla sohlukene nomphefumulo. Unomdla usaphila. Umuntu osaphilayo angenza into uthixo. Kodwa umuntu osefila kodwa ngabasayenza. Khawuleza ndiyathandaza. Umoya wami Nkosi ulambele wena sengidinga wena Oh Jesus. Umoya wami Nkosi
Jesus. Hallelujah. Hey. Oh my God. Oh Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Masendiyambile ngizofike ngithi kubawo makathumele umthethele umuntu okhonza uJesu engena oyingcwele uyinkedama uyinkedama uyaphuma kwinto yokuba umfundisi wakhe abe utata ngoba lithi izwi lenkosi ningatsho nakomnye kuba tata ningatsho lithi ukubawo yedwa. Oh yes. Oh yes. Yaphuma ukuba ngoba nibe kwenyana nentombi zabefundisi benu mhlaza namoyingcwele wanibaptize. Oh Jesus. Oh yes. Yaphuma ngeso sikhathi kungenjalo nisaphila ngebantwini nisengaba abantu Hey, Sam. Wow. Oh Jesus. Sonke madoda sashaywe ngumoyingcwele. Siyakuba sizimpila zabantu. Kodwa siyapha emhlabeni singaba kaNkulunkulu. Senziswa nguNkulunkulu. Sithunywa nguNkulunkulu. Sikhonziswa nguNkulunkulu. Sinikaliswa nguNkulunkulu. Sibe nobubele ngenxa kaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Oh, hallelujah. Yes. Jesus. Chapter 1 verse number 7. Paulus afuna ukuthandaza. Ndifuna mdaka mzobothe. Funa mdaka mzobothe. Ungabe sisigcina samfundisi. Bese sisigcina sika Kristu. Amen. Yes. Yes. Quality yokwe ka Kristu. Good job. Yes. Jesus. Abanye abazalwane kwenye indawo yaseMosselby kwesenje ndithi kubo uyabona uma nikhonza uNkulunkulu ngoba uma sinikhonza uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu yinhlahla. Yes. Umkhonze utshiyekelwe nguKristu. Yes. Yithi kubo uma ningabhaptizwanga uMoya Oyingcwele Yes. nizawuhlala nihluphekile ngoba we don't have a time yokwakha icawe. Hasifuni kwenza imochari sezenene ngoba icawe kusezimochari. Yes, Lord. Yes. We want the kingdom of God. Hallelujah. Yes. Amakholwa Oh, Jesus. athi xa eseplangweni
esonta kubefundisa behlukeneyo kodwa uma bebonakala behlangene besazana badibane befane bafellowship endaweni bekhonza uYesu ayabantu ngoba into enenziwa abantu behlukana isalvation ingabi namandla abantu emhlabeni bangabi nathemba man yinoba abefundisi bakhe inkampani zabo not ikingdom compitwa ngezimali hayi ngekingdom because there is one gospel, there is one Jesus owafela abantu munye uMoya olawula amasindiswa into ebangela bakwenye indawo kungaqokwa kunxitywe kube zinhloni kwezinye kube formal ezinye zibethile ngabefundisi benu imigaqo yecawa. Amen. There is one Holy Spirit. Jesus. Efuneka xa uthatha uJesu ubhaptizwe naye ube necharacter yodwa. Uyabona uma sengijola ndifaka umoya omjolo ebandleni, uma sendinamanyala ndifaka amanyala ebandleni, abantu endibakhokhelayo bandemanyaleni ngoba ngingene kumkhuba wokwenza amanyala kodwa uma sendiphela kahle abantu bafuna iholiness. Holy Spirit uthole bani Jesus. Siyathandaza. Funda le verse yodwa. Wena mama umjoli. Uwabubeka ecaweni okhonza kuyo. Uthathe la ndodo uyifake etendeni. Ithi gqiba iprocess. Oh Nkosi uJesu. If wena uzocompromise, nikela ngale ndodo. Amen. Bese mvuselele. Kungenza ukuthi uyiluze indoda yakho. Oh, wow. Oh. Yeah. Hamba bheke ecaweni. Kodwa lo gama imvuselele imile, thatha umyeni wakho umnikele emvuselweni. Uzakwenzakalisa umyeni wakho. Ngenxa yabantu. Funda isithandazo. Uzohluphekisa lo muntu. Lo muntu udinga into eninzi yedeliverance. Akadingi icawe neformality yenkonzo. Funda isithandazo. Umoya esimnikwe kuThixo ayinguye owenza abantu baba awuphakuseliswa lilizwe lithethwa ngumfundisi. If you have the Holy Spirit ukuba awunaye oyingcwele ngokunika amaxhego mangaka na untandazeliswa lilizwe elithethwa ngilo ngoni badala kakhulu. Lo makhulu ngoku amdala kangaka ilizwe lithethwa ngilo ndingumzukulwana wakhe la umenza ntandazelwe nyukelo sesibili. If you don't have the Holy Spirit, the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, awuzazi noma ukhona uYesu noba akekho. Kudlalwa ngawe abantu. We need the Holy Spirit. Oyingcwele lo unguNkulunkulu ngaphakathi kuwe. Mase uthole yena, uthole into ezakwenza ube nesibindi. Yo. Umfundisi uzomrespect, awuzumoyika, awuzuba namaphaphu, uzothetha naye. Umfundisi wami uyaphazama kule ndawo. Ayami la.
ivangeli le noba uyafika kuyo xa ubhaptizwe ngamandla oyingcwele uyamkhumbuza umuntu ungazange ukhonze naye umfundisi wawungenje ngaphambili qinisekile lento yayingenjanga ikawe zonakala phambi kwabantu bebadala bekhona zonakala babefika esiphilile zitshintsha apha phambi kwabo bathule bathi xa angakwazi ukuthi umfundisi sasingafikanga kunje Yo. ngoba aba bantu bafakwa ezikomitini bengenayo umoya oyingcwele madoda njengokuba fana nomuntu ofake entsimini yakho xa ulimile ufuna intaka zingawuhlumbona faka intonga uzinxibe izibhayi Yo. xa ungena umoya oyingcwele kwathi usesikomitini ecaweni ufana nentonga enxityiswe ibhaji soze wenzeni into okwenze yona uba wena soba yithoyi yakhe into yokudlala masomdala ukwazi ukuphetha ngoba unaso isibindi Yo. mntanam uyalahleka balahleka phambi kwethu aphelelwe ivangeli umuntu kaThixo bekade nento kaThixo ebenento kaThixo wafika ebandleni lakhe enento kaThixo yaphela yafa phambi kwakho ujamile wafa phambi kwakho because of the lack of the Holy Spirit wamnqula wasuka kuThixo ubizileyo wanqula yena wakhewa kuye uthandaza nawe the Holy Spirit izakwehlelwa ngamandla kamoya oyingcwele nimbone umoya oyingcwele sekwinsuku zakhe njengoba sikule mvuselelo nje sibuye imvasi kwinsuku zakhe uzakwehlela abantu abanye bazawuza ngeemoto zabo bakhoduswe ngeemoto zabo bengakwazi ukusidrayivela bona ehlile ngoba umoya oyingcwele usekhona yeba siqala kule veki nje siqale uzakwehla abhaptiza abantu behluleka ukuzigodukela sizobathutha awungene ebhedini yakhe engakwazi engasazi uba ndingene kanti uzibona ekuseni ehlile uzawuvuke ngeyiyo into ebekade yiyo ngikhuluma ngo-Holy Spirit ozothi uma ifike kuwe ayitshintshe bayikharektha yakho atshintshe indlela ocinga ngayo atshintshe indlela ubuyibona ngayo inkonzo atshintshe indlela ukade ucingela uba uyiyo the Holy Spirit God himself moya khulukhulu kanenika moya ukuphakuzela unipha umoya wesibindi okwesaba uNkulunkulu sinake nyawo Jesus, wala mehlo wakho. Jesus.